Jinolon kisah Aceh Selatan di tapak tuan kebonan kota nang rotat indah megah di sinan ngon peman dengan laut India. Naga dua boh gepo masanyan gunung gebonan guliran naga tengkulo tapak gejape aman tapak di gopnya naman dong na tanda tengkulo tapak gejape aman tapak di gopnya naman dong na tanda nagapi mate tungkat me pancang mandong kuburan syahid aulia. Gunung tat indah kisah pejuang puncak gemilang dengan rafela Daci penyata wahai erakan tak jadi sinan ngon keluarga macam hiasan kolam berenang indahan ban tempat wisata anjuta tamongon sembarangan lengap aturan dengan penjaga jaga syariat bena menghalang inongon agama hajil mewawa inongon agama hajil mewawa wahi syedara dumna di bine laut ungkun mekawan sago merentang mirah cahaya adingon abang mesukaria owate semput mesalup awan hana bandingan pulau Sumatera belum malam metabu bintang senang hana bana penggelam kota belum malam metabu bintang senang hana bana penggelam kota.